Panguva inoyo komana vechinji redho kuda kunyora chiti what unfolds within ZANU-PF today holds serious implications for the future of this nation. Sanda pena mashoko atinoona kuti aiwa these guys vechinji redho vari kuona the advocate of a better Zimbabwe vachiti zviri kuitwa nethe regime panguva inoyo zviri kuonekwa kunzi aiwa madecisions avari kuita right now zvichava negreater impact pamwana wese wemugari wenyika yeZimbabwe mumakore ari kutevera. Nobva subscribe like on the bell icon. Timina change read domdanyora chiti whether or not the next elections will be free and fair is being determined now. Whether the 2030 agenda will prevail or not is shaped now. Whether Zimbabwe will break free or remain under the weight of oppression, economic uncertainties, and a political crisis is being decided now. Without urgent and meaningful reforms, there is no reason to believe that 2028 will be any different from 2023 or the elections before it. The depth of corruption and the extent of state capture cannot be undone by any election alone. What unfolds within ZANU-PF today holds serious implications for the future of this nation. If Geza's resistance to the 2030 agenda is overlooked, there is no certainty that any other effort from opposition or within ZANU-PF will succeed. Geza has already declared that NELSONCHAMISA won the 2023 elections, and he has exposed CHABANGU as a ZANU-PF-sponsored imposter. That in itself should be the reason enough for every Zimbabwean to consider where their support truly belongs. Ndomashoko anobuda panapa tokona chinji redhi vachiti aiwa zvinhu madecisions atiri kuita nawo tikauya tikaregerera the ruling party vachiita zvavari kuita aiwa hatizombowana umwe mukana again wekusolva kana kuchinja nyika yedu kuti mamistakes akaitika kare agokwanisa kuresolveka, especially maissues aiwa ema2028 elections achinzi kana tikasazviresolva now let's not think kuti tichazowana mumwe mukana wekuzosolva this issue ema-elections just because zvaita muna 2023 it can also repeat in 2028. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu zamafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.